Hagen norok tabuk je kok tumanai tong norok saimana ti prasali darong ni bisingo kok banglai tonglaimani. Parti alada rok sa salia parti thansa rok sudei amoni leader rok sudei kok bangai sejalai salai tongmani. Beserbak sanane thangake Ramchandra Ghat ni MLA Sharonjit norok jotono saimana bo tabung ni simia Bangladeshi illegal immigrant rok ni kok samani. Pahalgamo Jeffro Kashmir ni Pahalgamo Jeffro borok hamiarok ba hamla khajago ajaro kwbangma Bangladeshi Pakistan no rutugo horjago ayang North India ni ajaro no bo Home Minister Amit Shah no bo letter ha ka memorandum ya faro Bangladeshi illegal immigrant no hona ni bagi tripra obo hake 19 May 2025 okay Ministry of Home Affairs ha ke Central Government Home Minister Amit Shah song ni bising tei dagi mungreza kha je jot Bharat ni tongmani hasteo no Bangladeshi illegal immigrant no 30 days ni time limit ni bisingo borong no rutugo verification khaye borong no hornani ajora ni simino bo triprani Bangladeshi illegal immigrant raja sayatike fainer no hornani bagai je Triprani je hapang tongnai heke government tongnai sak thari samung khlaiyani bagai bo kwbangma thaithaio gologoi rally khaiye ti prasarong no teibo sirui omonotui te kwbangma bo officer rok bai BSF ni kwbangma je kotor officer rok bai malaiye kwbangma memorandum rok ya farai te Triprani Rajyapal hayake governor haste phafan hani saimano amorok bai bo malaiye bo kwbangma je Bangladeshi illegal immigrant no honani bagai kok tongmani central government ni bisingti je dagi mungjamani amorok no tui bo kok lamrok salaike kwbangma officer BSF ni ingtung Assam Rifle ni ingtung tai bo bising no bo kok sawi tongmani jorao kwbangma onyo leader songno norok khetom kok saya kwbangma borok rok je kok saya ngi tongmani onyo leader rok no amorok no bo sawi tongmani kwbangma social media ni bisingti panongtung bini Facebook ni bisingti panongtung tai media rok bai interview na jangmani bisingti panongtung bo omo kok thaisa thaini sawi tongmani je kwbangma onyo leader rok bo kok saya ngi tongo omono tuyi hinai hake omono tuyi no tabo kubuni onyo leader rok bo je Sejalai kok salajak jeng kwbangma nukha o Sharonjit ni against haike bobo social media ni bisingtui boni hamia sajangmano tui post khaima rok jeng Facebook ni bisingtui haike social media ni bisingtui nukha haike amono bo tabuk bo kwbangma thaithaio no je Bangladeshi illegal immigrant no honani bagai bo South Tripura district Monophasingo miao rally khlaimani watui ekdom watui prashak segose rally khlaimani jeng nukha social media tai kwbangma koktomani bisingtui tai bomia Facebook live phai saka je bo no amtike sejawi sawi tongmani haike amo bo kwbangma je Bangladeshi je bini bkhani kokrok bo ar khulugo saka je Khoroksa Montri bono tuken riwoi sabo bo MLA bo kok sanai bo EM bo kok sanai abono borno sasaka Khoroksa hap Montri kok sai tongprubin gana bo bosawoi bo bono bo sajaka okongno sadi hini amti bo mangplio phaika onek borogno onek kisuno borok saka onek awas kotor khlaika ahipano jeng nukha jokhonte je tuidu abmiani pandano tuidu nai ba naikol khainai jaro 10 lakh moto nahai rang khoros khlaiye miani pandano je snamnai bobasoni furu kintu lukurok tonglia jokhonte aroni local MLA Ranjit Debbarma no hamia khai kok sitra sanan suru sengka afrono borogaro asumsa kwagi thangman hai kwagi thangka minister sapro bose borok tongtho abotini meni bidusitro an Facebook ko bang upload khairika norok saimano je o minister bini lokhtamo aro Ramchandra Ghat to kun aro illegal migrant ni aro je jomok suk tongkha bono reklaina nangane ba phunungna nangana boniya main kok hingakai Ranjit Debbarma bai moto pathoko tongo moto pathoko ka musukno je Ranjit Debbarma a minister ni kok bai solia bini adin ko hokka dialogue bai solia ebong bini kok bai solia tamni hingakai o je mantri abo Ranjit Debbarma ni leaders ya bini boss ya Ranjit Debbarma ni ekmatro leaders bini ungko hingakai boss hingakai chini bubagera Maharaja Pradut Kishore Manikya Debbarma kai aboni bagai nang sanani nayo je miani je uddesho tui lokorongno aro tubi phaika tatal kok sai tubi phaika norok jotono saima khana aro matha thangmani pore bokti tarimani pore
गोबां borok ano phone khai saka je o je jingna aro je tini matha tubi phaimani mo aron MLA no aron MLA no kul ne bagai da singno tubi phai kului khanari na bagai da tubi phai aron main uddesho tamo illegal migrant se rekhlaina ni bagai singaro gathering ung kai rally khaina ni kai tangai MLA Ranjit Deborma no kul jaka among kongka mia salai jaka kendoro buji khana mia aro ja rally khlainai aro ja mass gathering khlainai borni লক্ষ্য উদ্দেশ্য তামো বনি লক্ষ্য উদ্দেশ্য হংকাকাই অময়া যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট রেখলাইনাইয়া বনি লক্ষ্য উদ্দেশ্য হংকাকাই রঞ্জিত দেববর্মা ন বতৈ খাইয়ে কুলনানি রঞ্জিত দেববর্মা ন মুংবতিকে হামিয়া খালাইনানি অবশ্যই হাস্তেনি নখবই আনি রামচন্দ্র গাটনি লুকুরক সাও আং MLA উমানি পরেও আরো তামং খালাইজাকা ডেভেলপমেন্ট তাম সামং টাংজাকা চংমারি জরাও রামচন্দ্র গাটনি বররনি থানে আং যখনটা নগর নগর থাঙ্গো যখনতে আং লুকুরকনো পগ্রো আনো 2 বছরনি জরারি দি আং নংনি রামচন্দ্র গাট সামং টাংনাই আনো সেবরি কাংকাকাই তিনি 2 বছর রামচন্দ্র গাটনি गोबां सामung टांगजाखा गोबां लामा न स्टेट हाइवे खालायजाखा गोबां लामा पिस खायजाखा आबो गोबां लामा खालायजांनाय थाङै दङ रामचंद्र घाटनि दीर्घ दिननि जे जों जालो दंबाय माने दाबो बर' रक लामा गाहामथि हिमै दङ आगामी दिनाव तेबो हिमनाय अम सिमिया चिनी रामचंद्र घाट विधानसभा केन्द्रव सालकलक मांखा बिसि कलक मांखा दशरथ बाबू आरो मुख्यमंत्री चाइथांखा चिनारो उनको थाना करे खय डिस्ट्रिक्ट जत्त विधानसभा केन्द्र न थानांखा किंतु रामचंद्र घाट थाना दाबो बासुक जायाखै आं फाइमानि परेव अनेक चाइतकमानि परेव अनेक विधानसभा क्वेश्चन दिखा आबोनि परेव जों चाइतकमानि बागै जों थाना माखा थानाय 12 तारिख जुन आदिनो जों उद्बोधन खा तेकाइसा 50 आसुक थाय तंथाय बयस सुस्तेर आदिनो उद्बोधन खा आदिनो आ मंत्री न आरो इनभाइटेशन खायजाका मंत्री आदिनो फायरागलिया तांगै फायरागलिया तामने हिंगा हिंगाकाय आबो तो सरकारी प्रोग्राम बो साइमानो जे रामचंद्र घाट डेभलपमेंट नि सामु तांजाका चीफ मिनिस्टर निजे न आदिनो बलायलांखा जे रामचंद्र घाट तामु तामु सामु माने जखन बनो साइखना रिजाका आ समयाव बो साका जे अरो अनेक सामु उंखा अनेक खालायजागै तंखा बसकांनि सालाबते बो खालायजागान अरो बो खायका उम ब्लेकेनो कक माने तामनि हिनानि रामचंद्र घाटनि लुकुरंनि कपाल काहाम मियाता कैसा चीफ मिनिस्टर नि ऑफिस होइतां ककनुमा मांखा आनि MLA हस्टेल फाइका आरो बताय 13 टा काम ताबो कटाल खायै तांजांनान बागै चीफ मिनिस्टर ऑफिस होइता ताबो अनुमोदन मानानि बागै थांगै दंगो आबो बाय ताय जे लामा बाखि तंमानि सिपा सापा जे बेसेर बासारक जे लामा तंमानि ताबो गो ब्लैक टप गियाखौ अबरबो हयतो दिनै 2025-26 बिसिवनो उंथटग हायमा तंगो उंगाने हेने आं खाखलाय ककुंखा दिनै डेभलपमेंट इशू न तयै गोबांमा बर' कक साका खरकसा EM साका डेभलपमेंट लाखि उंगियाखौ बिनि मखल नुगियाखौ आं साना नायो सिमना एलाकानो EM ना आं सानानि मुसुंगो आनि पारा लामाबो सिमना कन्स्टिट्युएन्सि एलाकाव नखलायो आनि पारानि लामानि न रिपेयरिं खायनानि बागै आं निजेनो सिटि सुयो एजुकेटिभ इन्जिनियार निहार देबबर्मा साइमानो बताबो एजुकेटिभ इन्जिनियार नरि रहजाखा किंतु आनि जे चिठी पत्र रक चीफ इन्जिनियर मानि जे मोहनपुर तो चाचु बाजार जरा अब लामानो फवारनानि तरिनानि अबब आं निजेनो चिठी सुयो निहार बाबू साव सार अबनि अ जे प्रपोजल रिमहर मानि अब रहजाखा ताखलाय बिसो 25-26 जखनि नाम अनुमोदन मानाहे अबनि सिकां जे लामा रिपेयरिं खायमानि अबनि चिठीबो आंनो रिवो ताइ उ सिकांगो जगतपुर आ लामाति फाइप्रो मोहनपुर लामाति फाइप्रो जगतपुर स्कूल गानाव आरोनि स्कूल बिल्डिंग टांगै तंमानि तैजमो गै थुगै थांखा आरोबो इखिख्लायना बागै ताबोनि कटाल एजुकेटिभ इन्जिनियार सुकान्त देबबर्मा न आं निजेनो फोन खायो आं फोन खायमानि 2 दिननि बिसिङावनो 12 इ थामेर बदन करिखा सुतरां ब नुगला बिनि एलाकाव तामो खायमाखा ब EM माने परे तामो खलायका अब सिमनानि बर' काहाम कानो साइमानो ताइ कैसा ककंखा मिया गोबांमा बर' गोबांमा कक साका आं तेरै सावाना सबसे आने बखा बिसि दुख नांमाने हिंकाकाय ओ जे खरकसा मिनिस्टार जे मेनेरा पान्दा खारिनाय 10 लाख रां खरच खालायो एवं तिप्रासारनो बुबागरा फायनाय बुबागरा थांनाय
or manjak fainai ni je sanai tatal sawi lukorongno tlangai Ronjit Deboromno je kutugrinai serial babe ke kutugrinai bini somporke ang sanani musungu ba ani family ni ani bihik ni kongno saka ani bosani kongno saka ani babu ni kongno saka ani takhok bukung ni kongno boti saka ano bujoknani ano tui thanda kamke khalni woi bonong ko khaidi gobang ma saka ang sanani musungya ahaipano binomti ব্যক্তিগত attack khaimani bagai ang tini Facebook ang bo mas hasenai saya tongmaya tini bubagara bayang kok salaika bubagara sawo omoto blaikeno saya binomo personal attack mani bano saw ahaipano nangbo kisa wanso kui sasidi omoto blaike kasatori thanani ungtongka ne ang aboni bagai na sanan musungo ang bini family tini je minister mia rosik kota khai moja sajagai bengo bidrup khai saka ang bono sananayo nang tangai nin bihik bai bisi kolok ma tonglaya tangai nin bihik no nang alka jaga skagai toni nang bai baksa tongya tangai ang no singnan musung nang abon bo uttori di nang onek bengo bidrup khaika ha nang nije ani nogo phaibra ani bihik ni yang nei mamui songjak nang sai thangka orthos tini nang moja nangai rosik kota khayei nang ani bihik ni kongno tinti saka ha nang wan sugui nei di nang hai khoroksa minister nang nijeno onek इंग्रजी mano hindi mano bangla ono mano nang hai sai mane kre gyan ganang nang hai kre nai nang niji wan sugui nai di tangongoi ekai sanan musungo nin bahana je khoroksa sikala tongko ta boro tong nin bahana je khoroksa no buni dofa bai kai kha abor tang salia kintu nini nang edisini titi edisini deputy CM mungkha leader of opposition mungkha ab minister ka nin bahana je kaje sikala boro tong tabo nangabo sabi ang omti sana kya kai sana musungya kabang mo sana tebo saimano kintu omorong na sana ni musungya tebo kabang mo sana tong ang ka omti sana thangka kai kaisa ni jodi sung khalai salai ka kai mo thagai mangla sutrang wan sungnani jora phaikya wan sugui nadi nang tabu boys komlia onek ungkha onek kisungko ang omobo saimano je nang ano je boibe burina ni himani bono boi suja khaina nangani himani okokban thani phaisok paikya obobo tongwan thani ano sapaikya borok phai je sar non target khai tongo bono buna nangane aborok aonai kisu tong tai obo simia mia baijalbarini je onkobo aro onek sakabo je sanan thangka angkai bonije tini tipramotha phaimani onek lai buma tongo ba party koita subaikya party koita khalaiei bo tini tipramotha sokpaikya oboni judi sanan thangka kai koge khrgai sanan thangka kai kobang ma tongo kintu ang sanani musungya 16 বছর tangai khoindoroi tongna nangkha abo ang saiman Ramchandra gato 14 tarikh rally khainen sikang agi o NCT khaipro je bororongno nang tei dulmani o bororongno nang asuk bosor kintu nang khobor naya kintu Ronjit Deboromni biruddhe jokhon te rally khaina pro prottekta borone nang phone khaika horo khaika onek borok bai nang malaika salaika onek kisu khaika bas kango kok kaham sama bai ukologo tawaisa kok khamya samani abong kongo nang wan sugui nadi nang bai onek kebangma borok kathaka kintu nono yakari thangu tangai yakari thang nang wan sugui nadi